dan urkimata mayetinda bata patua mengarangiangu rukuna na pamrimu iti la kanal YouTube YKB GKI TV. Malawat tamayang wadai talian na pumili. Laray na iya na miri, buhang manyakalapating romo na pulpiak kalipanaw mo, yabatun na matarwa, kaundular ka malitumalango mo, lupanggarabian na romo malaray na iya na, makalapato niya lagi tilakanani, pulpiak karwamiri ni ka makalawaji lapating romo na pulpiak kalipanaw. Amin. Angu latam na miri ko rito na pulo na padihan dalari iya na, weling lagu wasiatu na pingina na buho malamiri na kaunga ko rito la kaudo ako mulima la mata ko iwa lupa la mata ko muluan na buho malamiri dehi na panyaku na padiaya na meti luka na kaunga ko rito na kaudo ako mulima la mata ko ang buwan mula tamu na iya na panjalawa na mapaihikungun dan ia aya bali tili palarang ba pagali pabanjaluya na nyuna na panjalawa na mapaihikungun ia ya dina na mieti na mapalupang kanan na unda jala pajaya na mieti larum la kawakunomo la mata na kumutay velimu laikuoku ada bunda banana taula pintana na ngalanya na mietu yedu yaka na pakawaring na damu imiri Allah ba iya ya na pingiluri damu na mapatuba pero rukuna jala na taula pintana na hunggu ya na harui na duka na jara na mahina ang buang latam na imiri karito bunda na tau na pamukar rumah la palanya pumikir na nyuna dan maka ang deningu lingu kanado nipiu na tau pada tandenimu la hukumu dan la pamitiwang na panjalawang dia yuduyakan na muhuna pandia maka la pakakuya na panjalawang dan na mieti dia duyakan na muhu na mamalamiri damu nampan dia maka lapa pakaku ya hingalau lapa pakaku weli lapa luri na tahu na pingiluri dia duyaka na mirinda imiri asa ang buang kula tamu na imiri akari na paarang unda kanggiki na anak tahu ya hiwandai na hiyamana na puluh na menjadi anak tahu ia duyaka miriyo karito balang nata takaya ba alaya damu ba anak tahu padahal beli mula pada tahun itu miriyo karito na palanya ku halanya na muhu na mamalamiri damu na pandia maka lapa pakaku ang buangu latamu na imiri iyo karito na kuwahana na mieti dala wiki na yuta papa kakumbuya la rehina bata pambulu dan ibiri yang beritu bunga korinitu kakawura pabulima la mata na pabulkamda la dalu bata papuimu damu bata panuamu damu ibiri yang beritu na kuwahana mieti la wiki na yuta na pakakuya para raina ibiri yang beritu na wunda luri da nyuta bapa pahala taka welimu la bunda bana na panjalawa ang buangu la tamu na miri ya korito na pingina damu na pahukuna na luri da padidi aya la paula ku padita ya damu la padidi ku pajanga ya na tamu na miri Allah na wiki da nyuta na paili payahanaka velingu lain ngau matua pada rukuna na panamong dawar na paaing tumalang dang na mula iti. Amin. Malo na maya.
Domiri ala ama maninggo la awang mayaga halamannya kalaptini rohu na pulpiang kali penawan. Mamono ngau mata arwana ngau matuan. Na makapipi karaman warokama. La anda la ngarangin niyama la dalbang palaku yang nalulun pawai. Katamu na miri may miriyo karito. Makaray ko domiri ala ama maninggo la awang mayaga. Amin. Ang mukhang ulatang na miriyo karito. Buku na lagyan, na puno na patihan na laring na yana. Abu maruang madu, like, subscribe, dan matawa bata pangalaya, na patihan na laring na yana, la ang umbuhan na, bunda badana, na tau na magpaway lang miri, dan na marinjo, la patana ya miri karito. Kanado, nyuta bata mariangga padulang, ladalu bata buah baru ya na pulu na miri damu ang muhada laye kami matawa kana pampurunda way mungul way malik welimu lay miri iyo karing. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.